qalahul mutawali wa ghairuh, menang ahli mutawali dan ke mutawali. Walau syurital khiyaru li ajnabiyyin jaza fil adhari di annal hajata qad tad'u ila dzalika li kaunil ajnabiyyi arafa bil mame. Dan dikalau disyaratkan akan kira bagi ajnabi, niscaya boleh ianya menurut pendapat azhar. Bahkan karena hajat kadang-kadang diperlukan kepada demikian kira ajnabi. Likaunil ajnabi arafa bin mabe, bahkan perlu hajat kenan karena keadaan si ajnabi yang tayu kiranya lebih mengetahui dengan keadaan barang yang tak berlaku. Urung sidro carong tat masalah Honda. Maka tak syarat tu syarat dong belau barangnya. Nyo syarat ji lah jadah dengan jadah. Lu kalau lu dikuje. Nyo kia syarat tapi betul le orang ji. Betul orang beru kalian. Dia kalau le dikuje. Yang je tak syarat. Jadah dengan jadah lu orang kuje. Honda ke kalian. Bagaimana kitanya kadang-kadang haji tak Honda kan? Yang je tu. Nanti jualnya, tapi nak watai cit. Cuma kalian kitanya kalian gop. Watai pun maklum cit. Baliran walau tapian. Nyo kalau lihat lah yang kalau orang. Syarat kalau dikurjih lah ni kalau orang nyo penjadeh le gonya ka kejadeh mana penjadeh gonya ka kana jadeh. Janji nak apa? Tahu perlu apa? Kadang-kadang gonya lebih mengetahui dengan apa ketimbang roh. Wasawaun syaratahu liwahidin am syaratahu ahaduma liwahidin wal akharu li akhara. Bersamaan disyarat oleh keduanya si muwakil benar akannya ajnabi akannya abi bagi si orang. Adakala disyaratkan akannya kalon ajnabinya le salah satu keduanya bagi si orang dan yang tidak tu bagi si orang lain bagi orang lain. Ini dua syarat. Ilung pi menang. Menurut jadah yang pula biar kalian barang lu le tu kuji. Kadang-kadang cip bet tak pula yang tak barangnya nak jadi pula. Di urang pula pijut cip. Ilong pi menang berkala lagu nyancit. Baru jadi dalam pula. Jadi dua-dua sidra urang aja nah. Ataupun urang pula lain urang kala lagu nyan di urang pula lain urang ka yang saban. Mau menyokai syarat bagi Nabi walai salih syarat syarun pilih dari. Tidak boleh bagi orang syarat, ya pilih menurut pendapat saya. Benar syarat pilih orang je, nak pilih je. Ya. Syarat jadah dengan jadah leuro pilihan orang je, maka hanya pilihan roh je. Menurut pendapat saya. Illa ya mutal ajnabi fi zamanil khiyar, kecuali kapunah saja dalam zaman kiyu. Ataupun sabar lagi punah kahai te wali hanai de kata ke kanyo kaje yang berji pilih gerawai tapi dia mentang je pilih le urang yang syarat benar haji pilih le urang syarat ni kita nyong fayasbutu lahul an filasai maka sebutlah ke ia baginya si syarat sekarang pada sekarang bawa te kamate si bawa te kamate si ajnabi menurut pendapat asah. Walaysa lil wakili fil bai' syartul khiyar lil mushtari wala lil wakil fi syira'i syartul khiyar lil bai'. Dan tidak boleh bagi wakil bak pula syarat khiyar bagi si mushtari dan hanya bagi wakil bak pula syarat khiyar bagi si bai'. Itanya urang yu pula lego.
Yang beta syarat ditanya kaya ke mustari. Menyo ke tiba tak payah syarat ke dah pun je teman. Berarti tanya haji terima syarat kaya bagi si mustari. Menyo kita tanya urang yu blau haji tak syarat kaya bagi si baik. Yang perlu pengah sebenarnya si ke ajnabiin cuma ke pegah ke mustari ataupun li baik mangat na upum aula baik-baik upum ajnabi kitanya urang peblau draw tetap peblau jid dengan syarat jadah dengan jadah pilih di pulanje urang blau menanjit jadah dengan jadah pilih di pulanje nya waki kitanya waki gak peblau nyo jadeh ngon han jadeh lem publo barangnya nyo bui kalon le tipulanje nya ndo si mustari manaje dalam arti jadeh publo bila ibu jadeh le mustari ataupun ibu jadeh le ajnabi lain nyo anjir. Cuma bak pertama temu mustari no. Menyodraw kalau temu mustari je. Draw apa belau kalau nanti bila ajnabi roh temu mustari lam. Ini kan nak kira dah ini. Kepu kira jadi belau katanya. Gura aja na. Yang lempu belau balanya kerah dengan cara jadi belau itu ngurut draw dengan. Jadi lempu belau kerah ngurut draw na. Yang gura aja ni. Walil wakili bil bai' syartul khiyar lil muwakil walaysa lil wakil fil bai' syartul khiyar lil mustari wala lil wakil fi syira'i syartul khiyar lil bai' syartul khiyar lil mustari wala lil jazmi bil aula lil bai' wala lil jazmi bil aula. Yang ia kemusyikil kaya bagi si mustari pui pejadah belah pun pejadah belah punya pejadah belah si kaya rai idenya terima wakilah untuk dapat belah barang baru jadah dapat belah barang bui pilih jadah belah oleh si mustari dalam arti apa tersebut belah kugop kaji Nabi yang lanjut cara kira yang jelek je jelek cara kira kecuali pegat syarat lebih baik kitanya orang peblau syarat yang jelek kira macam jelek lah kaji Nabi lanjut pejadah belau kan tak kira begitu mencari kira jadah peblau untuk doa sebaik je untuk doa sebaik wakil sebaik syarat kira ke sebaik je yang baik syarat kira misalnya berarti kita tanya wakil berapa belah hanya buka syarat kira misalnya jadah itu hanya menyukan ni belah berarti kan ni berpisah kan jadah yang baik buka syarat ni menancit tayu belah barang bagop tayu belah barang ni jak ni belah Honda sabah patut koji ataupun putih pi sabah patut koji ini tayu belah je hanji syarat kira begitu baik hanji pergi berjadah dengan jadah lain kali orang hanji terima syarat ada punya syarat kemakui mendua hanji kaji Nabi hanji jadi pejadah belah oleh orang je pejadah belah oleh orang hanji cip ya Allah tapi fa'in khalafah batalala kedu munyaji mukhalafah nisya batilah akad berarti ya syarat je nyawa akad tapi walil wakil bil bai' oh syaratul khiyar lil muwakil ia belah Honda lah boh nyolong belah Honda nyo kedau dengan yum 30 juta tapi kepilih kedau jadah dengan jadah dalam kali euro yang je
si musari haji belele di si musari payah pilih lu tu melewatkan haji pegang cara dia gaji. Jadi berarti punya tablo barang mak kedai dia pegang syarat punya urundu tu anjut ngempau kedai berju pegang syarat nampak yang urundu tu orang kepuduk tu apa kedai hanasi kaki pulang wilayah ke uranyan kakirat juga yang po uranjih tapi yang kau wakil kan atau punya punaman amel lah amel kiratnya nah wilayah jual beli dia pegang waki hanya pulau tian waki kan yang kan depuyun pulau ju lo jauh itu tak kan yang kan depuyun pulau ju nya waki kan nya hanya pegang syarat kira ke musari waki syirak hanya pegang syarat kira ke tibaik punya mukhalafah waki syirak pegang syarat ke tibaik waki me pegang syarat ke musari nya bati akad. Tapi boleh bagi wakil jual atau wakil belau syarat bagi wakil masing-masing. Nyo kalau belau barangnya baron tapi nyo ikut kedai lan nyo jadah kakak aja. Jadah lan yang kali euro. Nya na pupu. Qila lajid. Kengki menyawaki hanya buka syarat kedai hanya buka syarat kop. Wa tardan fi syartil khiyara li nafsihi. Dan diperlakukan pada syaratnya si wakil akan khiar bagi dirinya si wakil. Jadi hukum yang kau berlaku ikut yo gepenge kepada syarat dua geroi. Bagi bang gepenge ke syarat dua geroi. Fa in jawaznahu au adina lahu fi sarihan sabata lahul khiaru. Maka jika kita nyo pedang boleh akan syarat akannya khiar ataupun diizin oleh si wakil baginya si wakil padanya khiar secara sareh yang sebut baginya si wakil oleh khiar. Jadi pendapat asah puno jid syarat le si wakil bagi khiar si muwakil ji nya pendapat asah si wakil be menyojid di syarat metadang dia ada pendapat jid di syarat kia bagi muwakil nyo bagi doi jid syarat liu nampak puno ke pegah jadah muruk kalau le muwakil long padang kepikir tu tengok hana jadah le pula dalam kali orang nya pendapat yang mutamat sah benar menyesah menyatakan dari penama desa menancit bila syarat keroi nya jadah kalau leuro yang kata bo sabo tu kadang dia tim berapa mukabil asa yang pegangan syarat tapi kaji izin le si muwakil untuk iu pikir si mustari nyo ni peblo barang long 30 juta dan lo izin baron tu ni pikir si mustari untuk ni kia dah kalau mustari hantar untuk ni pilih ni pura kan untuk ni kia ke dah ni nyan ada tadang ba pendapat hansah ba pendapat kil puno katakan dua buah puno sabar pendapat menyai syarat ke si muwakil kia ke si muwakil pendapat yang mutamat sah pendapat kil sah tadang dia ada pendapat yang sah nyo hana syarat tapu oli puana syarat tapu hana payah hana jaizin gede jid disyaratkan kia ke roi tapi tadang ba pendapat yang pegah hansah isyarat ke si muwakil hansah isyarat ke muwakil nyo untuk isyarat ke roi payah benar izin sareh dari si wakil. Ini dua buah surah. Menyo masalah waki bak peblau syarat kia musari nyo hana berlaku hanya hansa. Waki bak blau syarat ketibaik hansa. You know waki bak blau syarat ketibaik. Waki bak
publo bablo syarat ke si musari waki ba publo syarat ke si baik nyo pendapat yang mutamat sah pendapat mukabil mutamat hansa dadang dia ti pendapat mutamat yang pergasa disyarat ke muwakil nyo berarti berlaku syarat kerawai kira kerawai berarti sah syarat kira ke kerawai munyo tadang ba pendapat hansa syarat ke muwakil nyo munyo untuk syarat kira kerawai bila jipusareh izin le si muwakil sah nampak ke si muwakil nyo ni publo barang long siat nyo ni publo barang long siat lidau ni hanai kun ni syarat kieu hanai kun hanai syarat kieu nya watai publo murut pendapat mutamat je di syarat kieu bagi si muwakil jadeh ngajadeh dalam euro ataupun ikieu keroi nyo jadeh hanjare lumpu jadeh lam euro nya mendua aja nya di mutamat mio dia tip mukil mukabil dia tikil hanjit bila isareh kang izin jicit nyo kalau izin tu disyaratkan kedawalong dan kedawalong yang kajit wa qaul musannifi fi anawil mukhrijun lima taqaddama nafiyul khira majlis fi jazman aw ala lasahi fala yajuzu syartul khiyari fi ghairil syuf'ah minhu wala yatawassaru fiha wala yajuzu fi syira'i ma yatiqu alaihi syartul khiyari li nafsihi bi khilafi syartil lil bai' aw li kilahima ala wizani ma taqaddama fi khiyaril majlis ala wizani aidan fi bai'il abdi min nafsi la yajuzu syartul khiyari fihi wa qadhiyatu adamil jawad fi ma dzukira annahu law syurita batalal aqdu. Dan bermula haba musannif matan ada ke musannif Nawawi pada beberapa macam jual beli itu terbit ianya haba musannif bagi barang yang telah terdahulu oleh penafi kira majlis padanya barang bagi barang yang kali penafi majlis padanya barang secara jazman anak khilaf ataupun dia pendapat asah habatikum saneh wa yajuzul khiyar fi anwa'il bai'i kan deh segala empat berhalikutnya kapau kawo babatan lam bab dia fi anwa'il bai'i yang plus apa bi jit kieu bak padi boh bago yasbutul khiyar majlis fi anwa'il bai'i ni matan babul khiyar ni nyan kata-kata fi anwa'il bai'i untuk peterbitkan seluruh bai kan fi kulli nau'il bai'i bak padi boh bai yang kaya padi boh bago untuk mengeluarkan begiata yang hanjit kia majlis secara jazam ataupun dia ti pendapat asah abana padi boh bai yang hana berlaku kia majlis menurut pendapat asah ataupun hana khilaf oleh karena penerbit tidak bolehlah syarat kia padakan langgih ya fi ghairil syuf'ah minhu yasbutu lil khiyaril majid fi anwa'il bai'i kasarfi wa bai'i ta'ami bitami wa salam wa tawli wa tashri' wa sulh wal muawadah fala yajuzul khiyar fi ghairil syuf'ati minhu maka hana bolehlah syarat kia
pada yang bukan langgih daripadanya. So daripada apa? Daripada si baik ya. Dan tidak disahurkan akan kia padanya langgih. Menyoba ata yang jid langgih. Nyo hana disahurkan kia sebab pakiban kia cerat langgih berbina dati for kan. Langgih hitam mengelam belau sih. Kiban? Kiban? Nakilah tentang langgih. Yang belum akhir kira belau. Fi ghairi syubhati ya, fi kan fi bai'i syubhah, kan fi ghairi syubhah. Imam pun hanjit tasyarat kaya pada bukan langgih daripada diri kita nyo. Langgih legok bak kita nyo. Yang hanjit tasyaratkan kaya. Dan sahur kaya bak langgih draw tu. Nyoba langgih daripada draw tu nak sanggup kaya sebab pakan sebab memang langgih. Bila tadang dia pendapat bila tadang dia pendapat langgihnya jual beli cik. Kita mau jual beli ya. Sebab langgihnya syarat dia tifur. Maka hanya pejadah menyokal langgih aju. Baik yang gop langgih ataupun yang draw langgih. Dan hanjit pertama syarat kira belau orang yang mereka lamit di hati koknya tidak boleh pada beli siman yang hati ji syarat kira bagi diri ji. Bagi orang belau yang hanjit. You know, si draw orang na bapak koknya milik kita nyo. Menyo surah langgih daripada kita nyo, tapi belau barang ku orang lain. Kemudian terus ya langgih. Dia tak langgih syarat jadeh ngana jadeh. Ni pilih. Nya hanjit cin. Sebab pakon. Sebab langgih harus bercepat laju. Hanjit press dengan lusa. Menancit menyota langgih ke dah langsung hanjit nanti dah carakan kira. Wa menyo kata putilat berarti hana jadeh langgih. Benar nak kita sahur man. Asal langgih mana langgih nanti pu. Ibu bro barang yang kufi yang tanya ngop. Tanya tak Honda dua tu. Le cari kitanya ibu bro kurang lain. Yang waktu tablo pulang ke kitanya hanjit le kiyu tanya jadeh sekian sebab pekon sebab ia kun langgih si berlangsung. Jadi hanjit lep jadeh dengan jadeh yang kalau ro sama dengan menyotakeun jadeh legal tanya hana telanggih gitu menyo yang langgih hana tersawur syarat tapi menyogop yang langgih hanjit tak syarat walaupun nak tersawur syarat bertanya tapi hanjit tak syarat sebab betul kata syarat leuron tu kapatu langgih gop yang surah bak surah tabot tu si dua orang nayah ibak kita nyo lamit milik kita nyo ijak iblau ayah nyo hanjit wadai kun jadeh dengan jadeh lumblo masalah euronya hanjit mensyaratkannya pakon sebab merdeka jiblo ayah wadai kalih jiblo ayah ji berlaku hukum merdeka maka hana patang oleh asal kai blo kasah sebab rindu syarak bagi merdeka jadi orang yang merdeka di hati si syari si mustari nyo hansah pegat syarat kiyu tetapi bagi si baik je nya jadeh dengan jadeh lempu belau ikut timai. Tapi ji urusan apa belau? Hana masalah dengan mereka gop. Au likilaihima ala widani ma taqaddama fi khiyaril majlis. Dan hanjit lam syarat kieu bagi keduanya. Hati timbangan barang yang telah terdahulu ya barang pada khiyah majlis. Jadi part-part yang hana berlaku khiyah majlis likut khiyah syarat pun hanjit. Sebab dia tu wazan khiyah majlis pula bab masalah belau hamba daripada dirinya seorang. La yajuzu syartul khiyar fihi. Tapi belau hamba daripada draw tu iban tu belau hamba daripada draw tu kalau masih majlis lah
ipu belau hamba geroi hamba tak izinkan tijarah sehingga napeng kan tubuh belau di belau roi punya tubuh untuk kalau cerita kita bahagian hamba tak izinkan buat tijarah sehingga napeng ji belau roi kita nyoju hai kali belau roi kan mereka roi kan yang lain nyan pun wah hanya kaya sit sebab begitu ibla mereka aju jadi hanya kaya jadi atranya mendung mata hanya kaya pun langsung merdeka nyan kena akibat hukum ji dan berlaku qadiyah tidak boleh kaya pada barang disebutkan bahwa sungguhnya kalau disyaratkan berarti akad berarti hanya dia belau hanya mereka tak belau abui kesidau riung dengan syarat tak pergi yan hanrah belau ju berarti anak mereka ajit menancit tak belau tak langge mandum jadi hana sah langge ju jadi dalam bahasa tengku fi anwil bai nyo hanaruh mandum papat yang hanjit pegat kia majlis nyo kia syarat juga hanjit apa pegat di antara lain hanjit tak pegat kia syarat kia majlis bab masalah jual beli langge nyo lantaran langge kesyaratkan for maka haji tak perkira menancit bab merdeka di atas hurung belau lantaran kesyarat rindu syanak kepada merdeka maka haji perkira menancit bab belau kedua belau kedua kau lah katanya saya tak belau lamik kedua tak belau ji kedua ji kan tubuh menyutubuh kan kita bah ino lamit sabah tak izinkan tijarah waktu tak izinkan tijarah mal tijarah harta tijarah baji ya. Kan termasuk belau lamit ya. Ini belau droi bagi tayo dengan harta tijarahnya bagi ban nyentah belau lamit bagi tayo mungkin minaga droi lah ibu belau droi lah kau ibu belau kau lain lah ini kayak milik roy itu kaji mereka kan jadi belaunya hendak merdeka aja buat izin terhadap lamit maltiarahnya seluruh jual beli lamitnya sah termasuk roy belau sah bagi tanya belau sah haji tapi haji pegalang haji pegat syarat hukum blogro iblau roy batain sebab mal tijarah hamba kan jadi belau ji kata izin tu tijarah ji imu belau min haitsu ma'dun iblau min haitsu lam yatay je iblau maknanya lam yatay kebetulan lamitnya roy biji ke belah sebab napeng baca roy peng mal tijarah ijo juga saya peng ya kaki izin baji untuk tijarah ma'zun fi tijarah kan jadi lagi haji iblau barang lain ngempeng saya ji iblau roy ngempeng saya lo Maji haji pemerintah haji pemerintah dalam tubuh yang belau. Kadang-kadang ini meniaga, ini belau. ini belau lo gede. Ada nama saya, ada nama harga tijarah saya kan. Karena lah belau bahasa tegiatnya, belau kurai lebih lo, karena lah bahasa Islam. Itu sebanjir. Cuma masalah hajinya mungkin. Anjir persyarat deh dia patai tempat draw iblau draw persyarat-syarat lah man kan yang benar ni pegah pat tempat yang hanjir syarat kia majlis yang kali ke halikot nyo hanjir terpegat syarat kiar nyan yang boleh pegah tino tatimatun beotu kesempurnaan ala widani ma taqaddama fi khiyarin majlis ya katiu khiyaru syati bi khiyari masyaratahu
minhuma ya. Arti pertimbangan, arti perbandingan barangkali berkali ikut bagi majlis puntunglah kia syarat dengan dipilih le urang yang syarat daripada keduanya ataupun daripada sebuah kedua akal lazim akad yang tak boleh bunuh takhayur kali buano tak syarat le urang tengok kata pilih yang kabeh batas le urang kah tengok kata pejadeh mana pilih kajadeh lumlo yang najid le kapuntung syarat dan dengan lewat mudah masyurtah kalau lewat le urang walaupun tak pilih Cina hana puntung hana lewat mudah cerita hana terpilih mati kiban walau mata duma ojuna ataupun pungo sebangnya mati akai sebelum lewatnya syarat nisya berpindah kia kepada wari di kia pun berlaku tapi yang pegang kianya adalah wari ataupun wali hana wari ke wali pimpinan kitanya wali wali ji kan kemudian wali mesti pimpinan negara raja yang pilih jadi dengan jadi hana wari jadi kaki wari umum menjadi wari waliman syaratal khiyar fasku qablal muddah dan bagi siman ia isyaratkan akan khiyar ji pasah ya kalau muddah menyohana pejadeh akad nyojit tapi ya kalau terua tapi walau tada'afin kita ya punya mudawa wanyan kelalu wataya ataupun bakna pasah sebelumnya lalu wataya nyo gepu benar urang yang pegahana to yang pegahana hana to pegahana yang urang yang benar akibat cerita sida urang jidawa kali aku pasah ikun nyo kali nu pasah tapi kalau lalu wataya ikun le duri pun pasah kali wataya kunji hana lalu wataya nyo yang kunana tho yang kunya yang benar so yang kunana yang kunya yang benar tapi nggak tumpah ikun le urang belau nyo barangnya kalau pegah le jadi belau itu oh yang kalau lu wataya kurang belau kalau lu wataya kurang belau kurang belau kan kalau lu pegah ni jadi kalau walu wataya nya wataya terus hakim gepu benar orang yang pegah hana lalu wataya berarti siapa sah sabar tu surah nah lu pasah ciana ni pasah ni walu wataya walu lalu baru kali lu pasah aku hana ni pasah ikun le tibae hana ni ba ke musari na no pasah wata sama-sama ada pakak kalau lalu orangnya baru lalu wata baru kalau lalu wata jadi wata baru kunti musari na lu pasah kunti baik hana no pasah inang ibu benar rabati baik tabaji kunana kepuang kepegah kepu benar urang menapi lantaran asalatan asal hana nyai dawa kali pasah asal hana apa medawa kali lalu wataya saya hana lalu maka so yang pegahana yang urang benar ya wallahu a'lam bishawab ilaihi marji'ul ma'ab.